chama modo zona mi venuda dakle davi. Agbanka oga mi bona bean stew oga. Bean stew ye oga mi bona. Ita moroko mi akpo nzaza on ha ga mi ala ko bean stew era. Roko ni mi kwa agba ma afiegoje sabala ila afiegoji mocho sabala makpala nshan ma afiegoji ho. Sabala chocho viara la shni afie. Sabala ha. Heya tuga mala ako atadiele nyin. Gumotakri tomatoes on ma tonre me fli me de kwome fli. Mroko ne mi kpone paprika red pepper mroko tadie me vovomo. Roko me dene me for taste plus flavor. Akamanya compojo nye benazin optionally. Ela shne matem mazero. Plus garlic on manare. Roko ne mi kwa fiagoje kobi viare la fifi viare dag malama roko na kobi mala chantaze momone cube seasoning viare ajado viare kula bolo tutu viare roko bean stew onye protein ho me dana la mafu ita ya mackerel 1 tin of mackerel ko zamala let me pour fia aje atadiwo tin tomatoes has a tomato paste. Let me pour fia goji amorku nye beans nye mud beans aho nye madaju madiga ka nye madaju. Let me pour fia mam later ya fenya jomi. Ye mo kokore nye agbezanga malako. Tamorku mi mpoga fu ita mi agara mi apa dadaji Tafi fie nyoga mi gbona nye bona tadi mi gbona nyo tuga mi ala ako stiole mi gbona blend ga mi gbona tuga le mom tamoroko mi ajagom yes tamoroko mo sabale one trick never not tadi. Na jibo stew vivia sabala nati. Yes. Sabala te nro nana nro vivina. Ima omo vakla afen zanga. Yes. Drop ma ko moroko mo ginger ha fliga koroma. Mo kala shango. The next thing you mi akpo garlica. Ni kokoro mama. Next thing you sweet pepper afiegoji. Okale magbele optional. Hey amadi preserve freezer mangmata obobona na maro optional many force in like one thing I like about this sweet pepper and but me film me put sweet pepper removoko the next thing mo gbona achieve your kogara mo kore atu yes ta me atu to mi apa muzazon zanga mi ala ko beans to mi etuivo ita mroko mi aje mi apo stew goma ita mroko ngbanto ga mala nye bana tade mo bona sabala jara ko ga kora amiama mroko manye kata zamalo na stew bivo mo sabala ko to ko ga akora mo no na stew or some sort of freshness ta heya mo kora ma yes. Come here, sabala togala miamo for at least 1 minute after me akumya putting tomatoes. Tomato paste and harama.
I'm going to put tin tomatoes. I'm gonna about 1 tablespoon of oga koroma. Agba gachi gada ka. Okay. Tin tomatoes agara mo ko ko menye ko bia ka dara mo. No ne flavor. Aka moroko na ma like la fi aro ko bi o moroko feel free na do ha ma choma aka most of the time I know obi nsu ye la fi aro ko bi mala na mo ma wona ba beans stew na mo yes aka moroko na nya mai ko ma like or anta feel free na ri choma ami gonna go Georgina tin tomato sa obira ma vien la fi ha ogbara ma vien afimi ayiji. The next time we're gonna allow me na me gba me put tomato se me pala e me fle me gba na koga kodo mo Ro kuno ma jiba na zo tomato se ko planta tu tomato sa anta tu no mo jiba na the chopped one on top so the hair ha me blagara ma tosa yes tamaro kumia tu vio no George san afimia kumia pa gumota ku sabala pola galika miemi tu me ko korem Moroko femia kwale mia ko tomato sawara moroko mia kwama pa femia o mala nyi bana tare mo bona nyong tutu sabala ko nshan mo bana ko garama mia kala mia ko mama mia ko koro ja ko koro Okumigo koroma vio fie moroko magba na jado ko ga koroma jado enya like so similar hufu ke so some ita mo kogara ma fie no tabi plus yo nyi fan ko jado roma fie ko maku atadi wo viare ko koroma ko bagachi la fan ko koroma Tamaroko fifie mi gwana nko ga tun no tomatoes pla nyomigo koroma obira ma vien eni se ko mi gwana blugo mi akwa fika orora ya ko mi akwa chaba fika orofia roku yin yes Tamaroko ni oga magba bolu tutu okla ni shrimp season ko ga koroma agbin la agba mo to mi pe kataran ta na no George na no ko wo
Roku fie mia post stew ini lenkurang. Yes. Mo po deji ara ko fia ki mo bona. Maro se po na mapo bola ki af ma deji ha. Ala bana shrimp seasoner club cube seasoner cheloma. Ko hiana je viara. Ko jara moko mi bona mackerel ha ko ga kwara ma anaga mo Georgie ya ko stela Georgie mo ko mi pe maybe pe am your vat and you fine am your vat and you fine nka go boss mi apos fie mi apos tio abi abi ta fi afia oro fia matako beans amada matako e korama tamaro ko fia mi bona mi apo beans a ho ga kora stew ma. Yes. Te maro so kwa bad leke tomato sare. Opo lan lan hare. Mano shio. No kun shang bi tomato sama galan lam. Ta. Me po bin sa me dining. Broku bin sa e ma dining ma daje mo. Stew to e ma daje. Ta mi bona bin sa trovera mo. Yes. Me apo bin sa ni me kata trombra mo. Yes. Moroko mi pe. Ta fi ni ko go mi ala nya bana tari mi gbona mo lega ni kran na binsa ono Georgie gbona mo lega ni kran majigo within like at least about kako minute omo ton mo gbe kore afo mi jo chigata Afifia mo onye mo ko mi ako bin sara mo voko sabala akoto am no ko daria mbona kogara mo for no still some freshness. Yes. Tanya mong tuga glo ro mong tuga via la ka ala mone kran no joja ba minute tonra na ko amagba ko nya chijo tene mi apo beans stew ora ko mi apo stew ora o kune mi ko mi apo stew bi yes apo beans stew bi ifie mi ko hiana ba ifie la ba mi a serve tamro mi apo stew ni yes tamia chijote o na mi va come bona serve me mi akpo le ko o lera to come akpo beans stew ora tamro me bona serve na mi akpo le ola to blajo viaro la fin ta ma ko beans stew na mi akpo
mi ato mi pora ya po beans stew kle blajo to training akpana mi bagba mi ga ponu dada kle Davi na maudi ge kala ka me ga godo ge mi ga ko recipe bu be yo akpana mi lo yo mauna no plimi bye bye